Joseph u Carmen Verzin ilhom 30 sena jilqgħu f'darhom studenti barranin li jiġu Malta jitalmu l-Ingliż. F'dan il-perjodu iltaqgħu ma' żgħażagħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, fosthom mill-Italja, il-Brażil u l-Ġappun. Il-koppja Verzin qalet li tgħoddhom fuq il-pala ta' id waħda, id-drabi li rat nuqqas ta' rispett mill-istudenti. U ma jittu li xiġifieri anka fis-sakri hawnhekk qatt ma ġrad il-biċċa xogħol, qatt ma kellna ħadd, dejjem kellna minn studenti tajbin ħafna. Qed nagħmlu minn kollox biex naraw li huma jibqgħu sodisfatti u jitilqu minn hawn b'togħba tajba. Il-koppja Verzin hi waħda mill-500 koppja reġistrati mal-Awtorità tat-Turiżmu li jilqgħu f'darhom l-istudenti tal-Ingliż. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-Federazzjoni tal-Iskejjel li għalmu l-Ingliż f'Malta il-Feltim Jessica Rees Jones spjegat li l-esperjenza tal-istudenti barranin f'Malta tmur lil hinn mill-ambjent ta' klassi. And then they will leave for the day to go to class. Junior students might take a packed lunch with them, but there aren't for the whole day. There's afternoon activities all planned by the school. We have leisure officers that do all of that. And then they will return in the evening for a dinner with the families. Fl-2023 ġew f'Malta 78,567 student u studenta biex jitalmu l-Ingliż. Nofshom kellha inqas minn 18-il sena u stmat li s-sena l-oħra l-industrija tat-tagħlim tal-Ingliż f'Malta iġġenerat 155 miljun euro fl-ekonomija.